Saloma hubata haganupan, bapa pakon inang, pakon haganup jemaat na ihaholongi Tuhan na ibata. Bani panorang on, jalohita ma hata ni naibata, nagabe haguluhon, itongah-tongah ni guluh taon. Tapi paima ijalohita hata ni naibata, pasadahita mauhurta martonggo mahita. Damai ni naibatama na mangatasi segala hauhuron. Inma na patotap kon uhur pakon pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus. Amin. Ambilan bata sa darion tersurat bani Jesaya bindu 55 ayat 10 dasku bani ayat 10 tolu. Sonon ma hata ni naibata. Ai songon udan pakon salju na madabu hun langit anjaha mulak hujai, tapi iar bahido tanoh ai. Ibahen do ai napu anjaha martumbor. Laho mambere bonih bani parzuma, apa si panganon bani jolma. Sonaido hatakku na luar humbani pamanganku, seng lumei sonin mulak hubakku. Tapi bahenon nido dumuhu bani nahu harosuhkon, anjaha menjadi hujape ai husuruh. Ai ibagas malas niuhur dohani maluar, anjaha ibagas sadameyon itogu-togu. Dolok-dolok apa butu-butu marolopolop ilobenima. Anjaha sagala hayu na italun martopap-topap. Gatih ni duri-duri tubuh ma hayu ares. Anjaha gatih ni latong tubuh ma bunga na morum. Masa doai gabe barita bani goran ni Jahoba. Anjaha gabe tanda sisa dokah ni nasoboi masap. Amen. Ay madasni. Bapa inang hita haganup kurian ni Tuhan, ambilan on ijia ipadas Nabi Jesaya hubani bangsa Israel sanggah terbuang sidea ihabuangon Babel. Bani panorang ay sidia mandopakon sitaronon na burat. Halani iparjabolon itanoh ay. Dupkusyay hutani na doma maseda ay. Sekaligus merap dohoma hupulan ni bangsa Israel panorang ijia. Bangsa Israel putus asa janah putus harapan. Sedia marsukun-sukun ibagas uhurni. Isi dona boi paluahkon sedia humbani haganup namasa bani panorang ay. Usihdo sedia songon sada jolma na mayupayup ibagas bah. Seng ibotoh ni marlangoy tarsosak do ia ibagas bah na bagas ay. Janah buay masuk bah hubagas pamangan rosi igung ni. Janah ay masada kondisi na sangat mahol. Janah borat tumang na ialami. Sonaima na iahapkon bangsa Israel bani panorang ijia. Marsitaronon bagal halani na tarbuang sedia itano Babel ay. Mungkin bapa inang hita haganup, onggado ialami hita goluh na tarsosak. Seng adong parsuhutan, lang adong halak na mangurupi. Janah akula pe seng mangasuk mandopak kunin haganup. Sibata bani panorangai radu turah ringis pakon pandolean bani namasa haganup itongah-tongah ni guluhta.
Rado bani panorang ay hita marsuku-sukunu si. Ijado Tuhan na ibata. Sangga hita mengalami sitaronon na borat. Tapi hita haganupan bapa inang. Gabe barita malas ni hurma ambilan on sadari on. Sanggah situasi ni bangsa Israel ihabuangon na marsitaronon ay ijay maroh Nabi Jesaya patugah kon hata ni naibata huban ni sadia. Patugah kon pabuwa adong do sura-sura ni naibata na hubani sadia. Halanyay sa sitong ni ahan na ialami sedia bani panorangon, sa sitong ni ipudini haganupanay, adong do sura-sura pakon rencana ni naibata na terjadi bani sedia. Halanyay sa sitong ni hubata haganupan bapa inang, naibata totap do makahulungi sedia. Agipe tetap sedia ibagas sa buangon bani panorang ay. Halanyay bani panorang on ibasahita do. Pabuah hata ni naibata na ipadasku bani sedia ay. Usih do songon udan. Na madabuhun langit. Iarbahi do tanoh. Ibahen do suan-suanan martumbor. Laho mamberehon si panganon hubani julma. Artini udan na madabuhun langit hutanohon lang hape si soya-soya. Adong do proses na terjadi ijay ay maproses na mambere haguluhon. Haguluhon hubani suan-suanan. Sonay huma age hubani jolmain. Halani adong ma si panganon ni marhite na tubuh suan-suanan marhite udan. Sonay masa sitong ni hata ni naibata na roh hubani bangsa Israel panorang ay. Laho paubahkon. Pakon mentransformasi gulu ni sedia. Nasosak hinan gabi maluah, nagalik hinan gabi guguh, naholsohan hinan gabi marpangarapan. Haganupan non terjadi ay mahalani kuasa ni naibata. Hata nadop luar humbani naibata, sengadong nalumei. Tapi manjadi dosongon sura-sura ni naibata. Artini, ahana domma ihatahon naibata, pasti terjadi do. Bani buku Musa ipatorang do ijay, pasal gogoh pakon kuasa ni naibata. Anggo ijay, marsahap naibata jadi mahona lihar. Gabi lihar matongon. Jadi mahajang-kajang. Jadi matongon. Ahana ihatahon naibata manjadi do. Ay makuasa ni naibata ibaga satan. Halani ay hatani naibata hubani bangsa Israel sangga ibaga sitaronon. Janah gogoh ma use ay sanggah ihabuangon bani sedia. Halani lang pitah janji na ipadas na ibatahu bani sedia. Tetapi segaligus karya pakon horja ni naibata. Na sihol membebaskon. Pakon paluarkon sedia. Humbani ianan hasosakan ni ay panorang ay. Halani ay naibata makatahon ay ibagas malas ni hurdokan ni maluar anjaha ibagas hadameon itogu-togu on masada janji hata pakon podah ni naibata hubani sedia janah taridah doholi hataon marhite Raja Kores
Na ipilih na ibata, na ipake na ibata. Agepe raja ni halak do raja Kores in. Tapi ai pe ipake na ibata do lahom membebaskan pakon paluahkon bangsa Israel humbani sitarononni. Naima rencana pakon sura-sura ni naibata na madiar hubani bangsa Israel. Halani ai bapa inang hita haganupan. Porini petongon hape sangga ihabuangon Israel panorang ai. Tapi anggon naibata doma merancang dalan ni sedia mulak. Porini petongon Israel bani panorangai lang boy mangidah horja ni naibata. Tapi naibata doma merancang horja lahu paluah kon sedia. Ase parmulak ni sedia holi hu Jerusalem. Ia loalo marhite marolopolop. Haganup dolok-dolok haganup butu-butu marolopolop do. Mangidah parmulak ni sedia ay. Dolok-dolokin pataridah kon horja ni naibata. Naima kuasa na irancang naibata. Halanyai bapa pokon inang dingat na siyam mahataon. Porini pe marsita ronon hita bani panorang on. Seng anjay ay gabi alasanta. Laho manol soli dirita. Manol soli haso manalegan pakon Tuhan naibata. Seng sitaronon ay anjay mambahen pita putus asa janah putus harapan. Halani ipuni ni haganup namasa bani goluhta. Adong do sura-sura pakon rencana ni naibata na jenges. Mungkin bani panorang on lang iboto hita. Masih terjadi nama pahit. Na susah itongah-tongah ni goluhta bani panorang on. Tetapi sasitong ni anggo idah kita ay bani kacamata hapor sayonta. Taridah do bahwa naibata tetap do marhorja itongah-tongah ni juak-juak ni. Halani bani firmanta iha tahun panorangon sedo pikiraku pikiran nima. Anjaha sedo dalanku dalan nima. On mahata ni naibata napatugahkon hubani haganup jolmain. Paboa Allah selalu punya rencana yang indah hubani jolma. Bani haganup peristiwa na ialami hita. Adong do tetap ijai rencana ni naibata. Agepe mungkin pahit do na ialami hita. Tetapi naibata sir-sir do mambahen rencana na matubu na matin itongah-tongah ni guluh taon. Halani ay tetap marhapor sayaon. Tetap mengarap hubani Tuhan naibata. Ase jupahan hita bani gogoh ni Tuhan naibata. Halanyai bapa inang hita haganupan jemaat Tuhan. Manggoluh mahita bani hata ni naibata. Hagoluh kon hita mahata ay bani goluhta. Ase marurat marbuah janah mapakorhon hata ni naibata ay ibagas uhur taon. Joshua sada ayat 8 makatahon. Ulang mamosor buku ni titahon hun pamanganmu. Say pikir-pikiri min arian pakon borngin. Ase iramotkon. Anjaha ihorjahon horomban hubani natar surat ibagas in. Jadi marulih maho bani sagala dalanmu. Anjaha mardohar maho. Halak na tetap maramotkon maka guluhkon hata ni naibata ay. Say jupahan do iya bani pambotoh pakon hapentaron.
ase bani haganup pardalanan ni goluhni, boy idalanini ibagas na deyar pakon malas niuhur. Halaniai tetap mahita mga jamkon hata ni naibata itongah-tongah ni guluhta. Amen. Tuhan naibata ma mamasumasu hita haganupan.